Another Malakenyam, Biakamal ka Nuer online TV. Tokon ka ler mi bikono link jan gwasame ka ler me bere wich ka Kenya ka kakuma camp kakuma la refugee camp antanas ticketing. Ne tela South Sudanese tintere wich en winemi ka kakuma. Ajaleran goro no banywak ka yekel ka jan gwasame. Akan konore ler kana me mi jirama jidit mi changan yam ka jeno binwar online TV channel be jek goro jeno jinder subscribe kadere notification bell der je twain ko bler titi be kan chamala shukkaje bana lera me bana jaling ka do badan chajalat kaje ka queen ne dialten content tere which ka kuma kem goro jeno bi nyogane di kokin gwas me men bana linkedin arany mishalat rewi ka kuma kem en wo ti shoj midi teten rei kema ka kuma refugee camp ka Kenya shala den wo shui na tina long ka tel pini alo tel piu te maske wa gor pini eriek ala piu te gor nde mat anyok shala den no kwenba chadak kwen danan cham ka point de dang ne jen chadak re kem ka kroja danan chalat ke jen shala do shui na da long men kula te tin gwad me shala do ne ne miti ko wan mite ka kuma kem gore jen en wo jin bije gul bi ka yodeka bita danan chenga ka bi ngach ko shala do shush kana long ko do brana shalat ke jan ti shon mi di tan chimnen yana magwasa me pire jamka jamaka ka reili rum tor guina me ke shere ka wolki walang ana ma chatet ba pi ba ko le jekten jenen yana men tama chinar mu ke jarkane kwa piu kwa kala jom ala tege ne ka me tuna mene jenen ne diala ti wa gor kene piu china ko reili ka kwa piu kwa lo jom yere ngwado mo alo tet kene je ba tet ba piu ba ko jom lo chi piu chi ka dak tin kon la ngona kem wa chi dang ne ken ate ga warga me cha gor gwado me ben nyoga ya kel ke na me chirmo kwa la gor ne ke jen di nen gwado me warga me ano warga mu ngon ke well food program ka jen warga cha gor wa tu ka jen pai diok ka be benene no pai diok ka be bene chi do nen nyen kel ke ni raw ba pai ba changa kel ka pai diok no atu ka pai diok gwado me en pai diok wo ka pai ngwan ka ra dana chalat do ne na ba kwen ka english be sholing beneficiary key message on ration cuts for March and April 2025 gwado me wa ba kwen la kana chamgane kontila refugee atu ka pai diok wona ka pai ngwan ron kina dangro jen dangro wirdi ba kwen ba ngok de ba jo wuch Manyam, World Food Program WFP has been providing food ration to refugees at 45% of the minimum food basket. Wa kwen kuye lung kwen dan top kana wa top ka kwen mi jan ngwan wi gdiech wi kurka lo kuye long. Number 2, due to resource shortfall and to manage resources from March onward, World Food Program will have to reduce food assistance to 40% of the minimum food basket. Ala no one 45 can be ba tup kwan ba yut ka 40% ala ba bin pinyi long tup kwan chabichit ka taran la tup ka je mu wepen ka pa diok ba kwan kele ba yut pin ka kem. Cereal will be the only commodity in the food basket in March-April. 8 documented individuals in Dadaab and Kakuma shall receive a food basket comprising of 3 kilograms of cereal per person per month. In March and April 2025, World Food Program will increase Bamba Chakula from Kenya shilling 650 to Kenya shilling 820 per person per month. Our Ghana and Yana Makeliu, ano, jan warga nyudo ba ngoti dial ba ga yut pin ka kem kakuma. Mi manyudo jagwano ti choj midi teten. Na me jen dana gore de nywaga yekel. Mite ka wat mite ka Kenya ka tek duob de lwaka gore jen gwano to bi jegwil ka tadan chuke ke kon temme che tel piu ka che tel kwen ala ba choj midi de long.
ne di ci comment gwata me tila so Sudanese ka ta da na gwi kene ja lat ke no ngum she na o shen ngum sha ka lo jo ngu chi na o ka so Sudan ka ngai kono no so Sudan te re kore ka jan gwasa me a shoch me di da long a shoch me di da long du me de kwarde kan shara gwa da ra mo gwa long na me jan da na go re de nyo ya kel an ban nyo je ka le radian please share it with others shu je pero je no subscribe ka Nuer online TV channel and biya te kamal bye bye